Wainora e te iwi kua hoki mai tētahi o ngā manu tioriori Māori ki te wā kāinga nei. Whaimuri ho i tana kā e waiwa haere i te ao ki te whakangahau i te tini me te mano. Ka tahi anō Elizabeth Marvelly o Ngāti Whakaue ka whakarewa ake i tana kōpai hou e kia nei ko home. Nā i mua te kōhine nei e 21 ōna tau, i tōna iwi me tōna hapori i rotorua i te rānei, e whakaatu ana i ōna pukenga waiata. Kei tana kōpai hou e tahi waiata Māori pērā ia e papa me tarakihi. E ono tau ki muri i roha ai ōna parirau ki te ao waiata i raro i ngā tohu a tā Howard Morrison. The album it's essentially a celebration of New Zealand, of Aotearoa, and of my journey. You know, it's about the people, the places, the music that are home to me, and it's been a wonderful experience. I've been able to work with some great people, and it was just so exciting to bring it home tonight and be able to show the home crowd what I've been doing for the last couple of years. Hei te wiki e tū mai nei, ka rere a whio a Elizabeth me te ropu whakatangi o Aotearoa ki ngā takiwā o tēnei whenua ki te kōkiri i tana kōpai ki te Marea.